Ke nakuphethuka sona-ke sifo se-COVID-19 uhulumende wembube kanye-ke nalabo-ke lasebenzisana nabo baphuthuma-ke kwenteka lokho kufanele kude kusetakala sona-ke sive kanti kusesibhedlela sesithobela kubonakele ukuthi uhulumende wakha lona-ke liphahla lapho khona-ke litawusetshenziswa kuhlolwa sona-ke sive siphinde sithole naloko lisito tempilo kude-ke balapheke kuso kule sifo se-COVID-19 kanti-ke induna temfundo uthi ubonga kakhulu kuye uhulumende ngokubona-ke kufanele ukuthi anike-ke lisito kuto tonke-ke tindzawo lapha-ke eveni lakangwane kute-ke bantu batawuthola-ke lisito lempilo tutane nalapho-ke bahlala khona kungayi ngokuthi-ke basemakhaya noma-ke emadolobheni. Futhi siyajabula nekubona nje ukuthi yathi umfutho wahulumende ekunakekeleni mukhulu ngoba nawubuka ukuthi phela i-COVID into yanyalo kodwa nje masinyane babe sebakhona ukuthi put up a structure lesitawunaka lo msebenzi waka-COVID. Siyakubonga kakhulu lokho kuhulumende, siyabonga nje ukuthi uyakhona kunaka sive. Singagcugcutela nje kona lokuthi asitihloniphe letakhiwo letisevisa thine sizame ukuthi nakekelela ukuze titawukhona kuchubekela embili tisinake ngaso sonke isikhathi ufuna thine sitinake thine sive sibe protective kuletinto tethu leti ngoba ngito leti siniketa lama-services kubanjiswane-ke ukuthi kuhlale kuphephile futhi kunakekelekile ukuze kutokhona kuqhubeka tukulu netitukulu tisolo tisebenzisa khona. Kanti-ke lobuke kona-ke kusebenta kwaso kwesibhedlela umnumzane Mathokoza Sebanze uthi basibhedlela bathokoda kakhulu ngokuthola lelu lusito waveta ukuthi lolo liphahla liphindze lisite ekutheni kuhlule-ke bantfu naso-ke sifo se-TB naletinye-ke tifo lokufaka sona-ke sifo se-HIV and AIDS. So here siscreena i-COVID, siscreena i-TB and sibuka ne-eligibility ye-HIV testing konke sikwenta khona ngala. Khona i-COVID structure yethu bafike balayine ngala lapho bafike bascreene khona nangabe kubonakala ukuthi you need to do i-COVID test ungena ngalana baku-attende baku-teste ubukakale ukuthi i-result ithini nangabe kanti-ke indvuna leti Howard besikhumbutha sona-ke sive ukuthi wonke muntu kufuna-ke enesiqiniseko sokuthi-ke imphahla leyakhiwe itawuhlala-ke ingilwele ephephile kuthi-ke bantu-ke batawuthola lisito lelifanele etindzabeni ngeGary Carlos eSthobela.